Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi yose mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe rero nkangobeje kugezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Ku munsi w'ejo navuze ku makuru y'ibyabereye i Kinshasa kuwita generali Neva nkuko mwakomeje kugenda mubitubwira abakunzi bacu mutubwira ko generali Neva atari generali ahubwo yiyise generali. Uyu generali Major Neva rero akaba yaratunguranye ubwo yajyaga i Kinshasa mu mugambi we wo gukusanya amafaranga nkuko asanzwe abikora. Yujuje indege itariye, indege yari yoherejwe na leta y'i Kinshasa, ashyiramo abantu batandukanye. Gahunda ari ugukusanya amafaranga bari bukure i Kinshasa. Kubera rero ibyishimo yari afite, ngira ngo murabizi n'ibisanzwe n'umwe mu bagabo bakunda ibiryo, ariko akantu mutari mumuziho akunda inzoga ku buryo budasanzwe, ndetse akaba nayo mpamvu akunda kugendana n'umugore we, madamu we Angeline Ndayubaha, ariwe bakunda kugendana. Uyu mugore ngo ntajya murekura ubundi mu buzima busanzwe kuko azi neza ko ajya asinda agatibaba. Rero kubera umugambi yagiye afite wo kusarura amafaranga, kuza amakonte, ndetse akaba ari amafaranga yari agiye kwishyuza Tshisekedi, yagiye yinywera umuvinyo, agenda yinywera ikiyeri, agera Kinshasa yabaye biza kurangira n'inama ayikoze afite agasa. Nyuma y'inama rero yajyanye ibiganiro na mugenzi we Tshisekedi, barangije bumvikana n'ubundi ku migambi yabo tugiye kugarukaho, baganiyeho n'ubundi ijyanye no gusarura akayabo. Ibi rero bikaba byaratumye Sebarundi asinda akagwa nkuko twabibagejeho ku munsi w'ejo, agakangurwa n'inkoni n'inshyi z'abamurinda nkuko twabibagejeho. Ariko uyu munsi ntabwo ari byo tubivugeho, ahubwo ngiye kugaruka ku mpamvu nyamukuru yarajyanye Sebarundi i Kinshasa. Ni iyihe? Tugiye kuyigarukaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Inshuti za Geopolitics TV, bana natwe muri iyi nkuru ubundi wumve ibijyanye na Sebarundi. Sebarundi ibintu bye ni birebire cyane, twise cyane. Rero tugiye kuvuga ku rugendo rw'umukuru w'u Burundi i Kinshasa, inda nini n'imitwe y'intambara. Mu nkuru yacu uko yakabaye, cyangwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'ababanyi b'u Burundi bavuga ngo idonido, umutegetsi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uzwi nka generali Neva, abanyarwanda bakunda gutazira Sendagara, hamwe n'ubutegetsi ayoboye bimaze kwigira ibikoresho bitagira ubwenge, bihumeka ku mategeko ya Tshisekedi mu ntambara zidashira n'intonganya zitagira umumaro, babitewe n'amaturo y'ibishingwe bahabwa. Mu mpera z'icyumweru gishize Ndayishimiye n'itsinda ry'abamuherekeje bihutiye kuzuza indege berekeza i Kinshasa. Ku muntu utagifite amakenga cyangwa ureba uko ibintu byifashe, byashoboraga gusa nko kujya kwitabira inama ya 9 ya ICGR, siko byari bimeze. Impamvu nyakuri y'urwo rugendo yari ugukomeza kwakira amabwiriza mashya ku bikorwa byo kubiba ibinyoma n'ibihuha Ndayishimiye na Tshisekedi bamaze imyaka bakorera hamwe mu gihe bashyira mu bikorwa umugambi wo kurimbura abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo. Uwabimburiye kuvuga icyo urwo rugendo rwari rugambiriye ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, Ambasaderi Edouard Bizimana, mu kumvisha abantu ku ngufu k'ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo ku mpamvu zisobanutse. Yagarutse ku kinyoma gisanzwe gikunzwe n'ubutegetsi. Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu ntambara n'umwanzi wo hanze, avuga u Rwanda mu buryo butaziguye, akongeraho ko ngo u Burundi bubifitemo uruhare. Iyi nkuru ni ikinyoma cyateguwe neza kugira ngo ingabo z'u Burundi zikomeze kuguma ku butaka bwa Kongo, zikomeze umwuka wo kurwanya M23, kandi bisegure ku bwicanyi n'ubugizi bwa nabi ingabo z'u Burundi zakoreye hariya, harimo ubwicanyi bw'ivangura mu bwoko bwakorewe iminembwe. Ubuyobozi bw'u Burundi butabasha kugira uruhare mu biganiro byo kugarura amahoro bibera i Washington n'i Doha, bwahindutse igikoresho cy'amagara gito cya Tshisekedi mu gutangiza intambara. Urugendo rw'ubutegetsi bwa Ndayishimiye i Kinshasa rwari urwo kunoza ingamba zo kongera intambara n'akaduruvayo. Tshisekedi yizeye ko bizamugurira igihe, yasaga nk'ugura igihe kindi
no kongera akaduruvayo mu gihugu n'ubundi n'ubu nibyo Chilombo arimo. Ibyo byose rero bikaba bihishwe inyuma ya Ndayishimiye, umuntu w'inda nini udahangayikishijwe n'imibereho y'abasirikare b'u Burundi bapfira muri Kongo kandi wemera gutera inkunga ibitekerezo bya Tshisekedi mu gihe cyose umuyobozi wa Kongo akomeje kumwuzamo iyo mico mibi, ayo magambo nubwo nawe asanzwe yafite si itangaza, ndetse agakomeza kuzuza konteze bwite pana iz'igihugu nka General Neva cyangwa Sebarundi. Umuyobozi ushingiye ku bujiji, umuyobozi ushingiye ku bujiji cyangwa ubuyobozi bushingiye ku bujiji, ubwirasi n'inyungu bwite ntibuzaramba iteka, bumaze gutangira gusenyuka buvuye imbere ku mutwe. Mwe mubyiteguye rero kuko iyi sinema y'ubupfapfa iri hafi kugera ku ndunduro yayo. Bavandimwe bakurikira Pilot News TV, ikibazo ni kiri gusa kuri urugendo Rwanda yishimiye Kinshasa. Ikibazo nyamukuru ni politike yo gucengana n'abaturage no gukoresha intambara nk'intwaro yo kuguma ku butegetsi. Ibi turabizi neza mu mateka ya Afrika yo hagati, iyo abayobozi batsikamiwe n'ibibazo byo mu gihugu imbere, ubukene, ruswa, ibura ry'akazi n'ihungabana ry'ubukungu, bahita bahindura umwanzi w'inyuma igikoresho cyo guhisha ibyo bananiwe gukora. Uyu munsi ubutegetsi bwa Tshisekedi na Sebarundi bushingiye ku mugambi umwe, guhindura intambara ubudodo bubatunga. Ariko ibihe byarahindutse, abaturage bamenye ukuri kandi ntibashobora guhora bemera kubeshywa no gucuruzwa nk'amatungo. Reka tuvuge ku ngingo eshatu z'ingenzi. Intambara ntabwo izana ibisubizo, ahubwo irushaho kubyara imiborogo. Amasura y'abasirikare b'u Burundi bapfira muri Kongo ntabwo ahabwa agaciro Bujumbura, ngira ngo murabizi. Imiryango yabo ihora mu marira mu gihe abayobozi bubaka amazu y'akataraboneka ndetse bakanabika za miliyoni ku makonti yo hanze. Niba koko hari abarinzi b'amahoro cyangwa abo biyita abarinzi b'amahoro, kuki batitabira ibiganiro bya Washington na Doha? Kuki batemera inzira y'ibiganiro ahubwo bakunze umwuka w'amasasu? Ko ndavuga Chilombo kuko Ndayishimiye we bamushyize ku rundi ruhande, bamushyira ku ruhande, ndetse nawe akaba akomeje guclaiminga yumva ko yakabaye kuba ari muri ibi biganiro. Ariko uburyo ari muri Kongo ni ibintu bitumvikana, nayo mpamvu yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari ndetse na Afrika yunze ubumwe, tutibagiwe n'imiryango y'Iburayi, ibihugu by'Iburayi nk'Ubufaransa, Ububiligi bwo rwose bwikundira Burundi, Nesheri na Shushu, byose bibona ko Sebarundi ntacyo avuze nubwo yica abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri, gukoresha urwango rw'amoko n'ibinyoma si politiki ahubwo ni icyaha. Kongera kwambika isura mbi abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo ni ugusubira mu mateka y'umwijima w'1994, ni ugushaka kongera amateka y'amaraso. Ngira ngo icyo kintu muracyumva. Icya gatatu, abaturage barambiwe kandi baravuga ko bihagije. Uyu munsi Abarundi n'Abanyekongo barabaza bati niki ntambara iduha? Baza bakisubiza bati ntacyo. Izi ntambara ntizubaka amashuri, ntizubaka amavuriro, ntizizana amahoro. Intambara ni umwenda mubi wiremamo inkongi izatwika n'uwayitangiye. Ukana mukumve neza, intambara ni umwenda mubi wiremamo inkongi izatwika n'uyitangiye. Chilombo, ngira ngo murabyibuka neza, twabagejejeho urugendo rw'ukuntu intambara yatangiye mu ishyamba rya Virunga, ahari hari abarwanyi rya Sabyinyo. Sabyinyo, Virunga, gutyo muri ayo mashyamba yahariya muri Kongo, aho aba M23 bari ukuntu bagiye bakamara amezi menshi bari Kinshasa muri gahunda bari bemereje na Tshisekedi, bikarangiza Tshisekedi ntacyo bamariye, yarangiza akajya kubatera aho bari mu ishyamba agatangiza intambara. Uyu munsi abaturage barapfuye, M23 yakomeje kwirwanaho, ariko at least yatabaye abaturage bo mu bice bitandukanye bicwaga. Ngira ngo murabizi mbere yuko M23 igera igoma baricwaga kugera naho abasirikare bafite amapeti y'amajoro batwikwa bakaribwa mu mujyi.
ibi byose byareberwaga n'abasirikare b'u Burundi, ariko abo basirikare b'u Burundi ndakubwiza ukuri nk'uko twakomeje kujya tubikurikirana barapfuye pe, ndetse na n'uyu munsi baracyapfa ku buryo budasanzwe. Aba baturage, aba basirikare b'u Burundi bari kuzira iki? Ibyo byari ibintu bitatu cyangwa ingingo eshatu tugarutseho zibikomeje kuba. Nubwo rero ubutegetsi bw'abashaka gusahura no kuryama kuri iyi ntambara bukomeje gushaka guhisha ukuri mu bikorwa byo kubogamira ku kinyoma, ukuri guhora gutsinda. Abo baturage barimo kubyuka, aba basinzi b'intambara bagenda batakaza ijambo, kandi ibyo bigaragazwa n'uburakari bw'abaturage ba Kongo n'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu by'akarere. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, ntidushobora kwicara nk'abarebera inkongi yaka. Ni igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo kugaragaza ukuri, ni igihe cyo gusaba ko amahoro agarurwa ku ngufu z'ukuri n'ubutabera, si ku ngufu za FDLR, za Wazalendo cyangwa indi mitwe yitwaza intwaro. Iki gikorwa cy'ubupfapfa kizarangira, kizashira, ntabwo kizaramba. Igihe cyabo bategetsi b'inda nini kigiye kugera ku musozo. Abantu rero bararambiwe, kandi iyo abaturage bahagurutse nta ngabo, nta za miliyoni, nta karasisi gahagarika inzira y'ukuri. Ngira ngo murabizi neza uko M23 yatangiye, ndetse ubu ngubu umubare w'abasirikare maze kugira. Abasirikare basheje ubundi barenga 20 bajya mu 20 gutyo, murabizi barapasinze irumangabo. Ibyo byose ni imbaraga cyangwa ni umusaruro wo kurwanya ukuri. Amahoro rero ntaba mu ntwaro, ahabwa abashaka ibiganiro, nk'uko M23 yakomeje gusaba ibiganiro kuva mu ishyamba kugeza aka kanya aho iri mu mujyi. Iracyasaba ibiganiro, ariko Kinshasa ntibishaka, ndetse na Sebarundi bo gahunda yabo ni intambara. Ndetse nk'uko nabibagejeho mu gitondo, Tshisekedi yohereje abajenerali muri Israel kugura intwaro za 120 mm, aho izo ntwaro bashaka kuzikoresha mu kwica abanyamurenge muri Minembwe, Fizi ndetse n'ahandi, nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho muri iyi minsi. Ubutegetsi nyabwo rero buzubakwa n'abaturage nk'uko bakomeje kugenda babikora, ntabwo ari ibisirikare bya Sebarundi cyangwa Chilombo Tshisekedi wiyita Faci Beto. Murakoze cyane bakozi ba Pilot News TV, ndabakunda cyane, muri Backgr, kandi mukomeze mukande subscribe kugira ngo mukomeze bone amakuru 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, brace up.